kad je on udaljen iz reprezentacije. Ali moram da kažem jednu stvar. Vraćamo se, ja mislim, dečak od 20 godina koji je otišao sa 18 u Italiju. Siniša Mihajlović njemu bio trener. Istina Bog, Siniša Mihajlović nije uspešan trener. Bio ni u jednom klubu do izvesne mere u Katani, to da, ali ne ni u Bolonji, ni u Fiorentini. Što je također veliki problem kad vi zovete nekoga ko nije dokazan trener da bude trener reprezentacije. I što se ponavlja već nekoliko puta. Tako je, s nekim koji pritom nema baš etički briljantnu priču iza sebe kao igrač, te je onda po principu Poturica Gorio Turčina veći katolik od pape, da pomirimo ove strane, te traži od igrača čovek koji je pljunuo Jeremisa u jednoj od najvažnijih utakmica na otvorenju, odnosno za nas važnoj utakmici, koji je protiv Slovenije isključen 2000. godine, koji je kriv za 5 od 6 golova koje smo pribili od Holandije. Čovek koji se svađao sa vjerom na rasnoj osnovi. Čovek koji je, kako bih rekao, da ne pričamo ovim pričama osim koga se... Čovek koji je potpisao u sred leta 2000. godine pristupnicu SPS-u, pa posle rekao nešto su mi ponudili, izvinjavam se, politički nepismen, a pokušava da se bavi politikom preko reprezentacije, objašnjavajući da je potrebno da promeni imidž Srbije. Ne pokušava se pravi politikom. Pa kako, izvini, Aco, kako može biti namera jednog selektora da promeni imidž Srbije u svetu? On treba da... Ne, u fudbalskim organizacijama. Dakle, u fudbalskom. To si ti sad malo dodao. Dakle, nije on rekao sad ćemo da... On je rekao, kako sam ga citirao, to si ti dodao da on misli na fudbalske reprezentacije. A pošto mi znamo Sinišu Mihajlovića mnogo godina, znamo da njegov, kako bi rekao, lumen ne sija tom svetlošću koju sad hoćemo da mu damo. Dakle, govorimo o greški trenera. Ali da se nije on time ogradio